ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ፅቡቅ ክትኮኑ ናይ ወትሩ ትምኒትና እዩ ሎሚ እውን ከም ወትሩ ኣገደስቲ ዜናታት ብፍላይ ንኤውሮጳ ዝትንክፍ ከምኡ እውን ብዓብዩ ናብ ኩናት ዓለም ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ክንርኢ ኢና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እናበልኩ ኣብ መጀመርያ በዚ ክንጅምር ኢና let's go. Several breaking developments in Russia's war in Ukraine. Ukraine says Russia launched its largest overnight drone attack, deploying 479 drones. Hours ago, Ukraine said its special forces hit a Russian airfield and destroyed 2 aircraft there. Now, Russia is now claiming its forces have pushed into a central Ukrainian region for the first time since the start of this war. Okay. እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እቲ ንነዊሕ እዋን ዝዝረበሉ ዝነበረ ኩነታት ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ ንሱ ድማ ራሽያ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ እቲ ደረጃ ናይ መጥቃዕትናታ እናሓየለን እናዓብየን ይመፅእ ከም ዘሎን ንመጀመርያ ግዜ ድማ ናብ ማእከል ናይ ዩክሬን ገጾም ክኣትዉ ጀሚሮም ከም ዘለው እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ርግኣይነት ሕጂ እቲ ከምቲ ኣብቲ መጀመርያ ኣብቲ ኩናት ዝገበረቶ ራሽያ ንዩክሬን ንምቁፅፃር ዝተፈላለዩ ዓይነት ህቀናታት ክትገብር ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ ኣብ ሓንቲ ለይቲ 479 ድሮን ሰዲዳ ማለት እዩ እዚ እቲ እሱ ዝገብሮ ዳመጅስ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ብፍላይ ራሽያ ምዘለዎ ዓይነት ቦምባታትን ካልእን ኣብ ግምት ኢኻ እቲ ድሮናት እዘን 479 ድሮናት ኣጥቂዐን ዝምለሳ ኣይኮናን ብዙሕ ግዜ ቡጌረን ዝጠፍአየን ቀዲኹም ኣለዎም ስለዚ ክንድምንታይ እቲ ኩናት ክቡር ምዃኑ ንኽትፈልጥ ክንድምንታይ ሓደገኛ ኩናት ምዃኑ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ነዚ ክትገብር ከለኻ ማዕረ ክንዱ ዝኣክል ድማ ወይ እውን ልዕሊ እውን ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ንኔክስት ዌይቭ ናትካ ነቲ ዝቕፅል ዘሎ መጥቃዕቲ ናትካ ድማ ክትዳሎ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልትታት ብ400 ኣቢላ ከምኡ ድሮናት ሰዲዳ ነይራ ሕጂ ድማ 479 ስለዚ እቲ ዝለዓለ ኣርማጌዶን ይብልዎ ከምዚ መወዳእታ ናይ መወዳእታ ዓይነት ውግእ እዩ ዝካየድ ዘሎ እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ነዚ ኩነታት እዚ እቲ ኔቶ ብፍላይ በዓል ፖላንድ ክሕግዛ ወይ እውን ዓቕለን ፀቢቦን ኣሎ ስቕ ኢለን ክሪኣኻ ይክእላን እየን ዘለዋ እንተገለ ገይረን ከዓ ዝገደደ ኩናት ናብ ካልእ ክኸይድ እዩ ስለዚ ኣብ ብጣዕሚ ኣብ ሓደ ጫፍ ተበፂሑ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ እቲ ኩነታት ናብ ሓደ ጫፍ በፂሑ ከም ዘሎ ካብዚ ናበይ ክቕፅል እዩ we don't know ሓፈሻ ኤውሮጳ እንታይ ዓይነት ምድላዋት ትገብሩ ኣለዉ ኣብ ሃገርካ ስኻ ዘለኻዮ እንታይ ይግበር ኣሎ ብፍላይ ኤውሮጳ ንዘለኹም ድማ ምስማዕ ከድልየኩም ሓበሬታ ኣለኒ ብዛዕባ Or 3.5 years ago, and we've learned that Poland and allies scrambled aircraft as Russia's air campaign targeted western Ukraine, which is very near the border with Poland. Joining me now to discuss, CNN military analyst and retired Colonel Cedric Leighton. Oh my gosh, Colonel, we're seeing a renewed wave of heavy attacks, and Russia now saying that it is pushing into regions it hadn't been able to push in before. In other words, gaining ground. What does this indicate to you about where we now are in this war? ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ተን ሃገራት ጎረባብቲ ናይ ዩክሬን ዘለዋ ከም በዓል ፖላንድ ነፈርተን ኣልዒለን ነይረን ሓደ እውን ነፍሰን ክከላኸላ ካልእ ድማ ዝኾነ ነገር ንክገብራ ንምፍታል ማለት እዩ ቢካዝ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወርድ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኣስካሕካሒ ኩነታት እዩ ኔቶ ድማ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ይፈልጥ የለን ኦፍኮርስ ነታ ዩክሬን በትን ክሕግዛ እዩ ዝፍትን ዘሎ ግን ከምዚ ዓይነት ገጅፍ መጥቃዕቲ ካብ ራሽያ ክመፅእ ከሎ ድማ ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ይክእሉን እዮም ስለዚ I mean this is a ኩናት እዚ ሓደ ካብዚ ኣብዚ ኤውሮጳ ምህላወይ ዝለዓለ ስጋት ዝፈጥረለይ እንተሎ እዚ ኩናት እዚ እዩ ከማይ ብዙሓት ክትህልው ከም ትኽእሉ ብዙሕ ሰብ ኣብ ኤውሮጳ ሓንቲ ዘይጋጥም ገይሩ ዝወስዶ ሰብ ኣሎ ግን ሓደ ካብቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘለኻ ብፍላይ ድማ ኣብታ ዶብ ናይ ዩክሬን ዘለኹም ጀርመን ዲኹም ዘለኹም ዶብ ናይ ዩክሬን ኣይኮነን ግን ጀርመን ሄቪሊ ኢንቮልቭድ እያ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ስዊድን ዘለኻ ፊንላንድ ዘለኻ ክትሓስበሉ ዘለካ ኩነታት እዚ ሪሊ ማለት እዚ ኩናት እዚ ናበይ ገፁ ክምዕብል ኔክስት ኣይፍለጥን እዩ ብፍላይ ኣብቲ ቦልቲክስ ዝበሃላ ዘለዋ ዴንማርክ ድዩ ጀርመን ድዩ ፊንላንድ ድዩ ስዊድን ድዩ ንጀርመን ንራሽያ ኣብኡ ይፈታትንዋ ይተናኽልዋ ስለ ዘለዉ እቶም ምብራቅ ኤውሮጳ ዘለዉ ኣናዘር ስቶሪ ማለት ኣብ ፖላንድ ዘሎ ሰብ ከምኡውን ኣብተን ካልኦት በዓል ላትቪያ ኤስቶኒያ ዘለዉ እዚኦም ኣብ ዴንጀር ዞን እዮም ዘለዉ ኣብ ሓደጋ እዮም ዘለዉ ብሓፈሻ ግን ዋላ ኣብዚ ዓበይቲ ኤውሮጳ ዘለኻ እውን እዚ ኩነታት እዚ ኣቃሊልካ ክረአ ዘይብሉ እዩ ከምኡ ካብ ዝበሃል ነዊሕ ገይሩ ግን ጥንቃቐኻ ዝመስልዎ የለን ግን መንግስታት እውን እንታይ ገብሩ ኣሎ ቅፅሚ ኢልና ንሪኦ ኢና ሕጂ
كابزنا بين مخاديت علامة أيضا لا تحطه. Well, good morning, Sarah. Yeah, we're in a precarious position here as far as the Ukrainians are concerned. Now, I believe the Ukrainians can hold on to a lot of the territory that they have, but there are some danger signs here. We see not only in the east, where they're moving into the province or oblast of Dnipropetrovsk. That is a significant development because they have never actually, as you mentioned, never actually gone into that particular area, nor said that they're going to claim that area, at least in their initial wave here. The other area that they're moving forward into is the province of Sumy, and then, of course, the Kharkiv area. So as we see the results of some of their attacks in Kharkiv, you can tell that the Russians are intensifying their artillery barrages, their rocket barrages, and their drone attacks. And the reason for that is that they are not only going after the Ukrainians in response to Operation Spiderweb, but they're also going after them in order to soften up targets. They basically want to position their negotiating team. እንታይ ዝብል ዘሎ ብሓፈሻ እቲ ቅድሚ ሕጂ ገይሮሞ ዘይፈልጡ ዩክሬን ማለት እዩ ኣቲ መጀመርያ ቀደም ከኣትዉ ከለዉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣብ ዝንመለስ እቲ ቀደም ነታ ቀይሕ ኮይኑ ዘሎ ጥራዮም ክሕዙ ዝፍትኑ ነይሮም እዩ ዝበሃል ነይሩ ነታ ቀያሕ ዘላ ኣብኡ ድማ ዝተረፎም ስለ ዝነበሮም ነተን 4 ኦብላስ ዝበሃላ ንዕንጠሪፎን እዮም ጠጠው ክብሉ ይበሃል ነይሩ ሕጂ ግን ብሰሜን ከም ትሪእዎ ዘለኹም በቲ ሃርኪቭ ዝበሃል ዘሎ ላዕሊ ኸይድካ እውን ሱሚ ዝበሃል ዘሎ ብ ናብ ውሽጢ ዩክሬን ይኣቱ ከም ዘለውን እቲ ሕቶ ድማ ተወሳኺ መሬት ወሲድካ ኣብቲ ጣውላ ናይ ኔጎሲዬሽን እስክመፅእ ከሎ ካልእ ነገር ንምውሳኽ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ራሽያ ካብቲ ሒዛቶ ዘላ ዝገደደ ጠለባትን ዝዓበየ መሬት ንምሓዝን ትኸይድ ከም ዘላ እዮም ዝነግሩ ዘለዉ እቲ ኩናት ድማ ብመልክዕ ክኸብድ እዩ ካልእ እቲ ብሕጂ ዝመፅዎ ዘለዉ ግንባራት እውን ነቲ ሰራዊት ናይ ዩክሬን መሊሱ ክመጥጥ ዝኽእል እዩ ብካልእ ግንባር እውን ይመፅዎ ስለ ዘለዉ ብፍላይ ሃርኪቭ ዝበሃል ካልኣይ ዝዓበየ ከተማ ድሕሪ ኪየቭ ዝበሃል ነይሩ ብብርቱዕ እዩ ዝህረም ዘሎ ኣብኡ ብዙሕ መጥቃዕትታት ይግበር ከም ዘሎን እቲ ኩናት ድማ ካልእ መልክዕ እናሓዘ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ እናሓዋሩ እቲ ኔጎሲዬሽንስ ኣሎ ድየለን ከማ ንክትሓስበሉ ኣሎ ኢልካ ክትዛረበሉ እውን ከቢድ እዩ ስለዚ ሕጂ እቲ ዕላማ ናበይ ገፁ ክኸውን ይኽእል እስኪ ኣብዚኣ ንስማዕ ንእሽተይ It's not mere push. The fury unleashed by Moscow is sweeping across Ukrainian cities and crumbling its defenses. Russian tanks are racing towards Sumy, while their forces are cutting into Dnipro. This is only the beginning. The Russia-Ukraine battle has entered a new, deadlier phase. In the air. So ከም ንሪኦ ዘለና ሕጂ ድሮ ናበይ ገፆም ይኸዱ ከም ዘለዉ በቲ ናብዚ ድኒፕሮ ዝበሃል በቲ ላዕሊ ድማ ናብ ሱሚ ዝበሃል ስለዚ ናብ ሱሚ ገፅካ ንኪየቭ ንምኻድ እቲ ዝቐረበ እቲ ቀደም ሒዞሞ ዝነበሩ ናብቲ ርእሲ ከተማ ንምኻድ ብዙሕ መደብ ከም ዘይብሎም እዩ ዝነግር ነይሩ እዚ ሕጂ ሱሚ ዝበሃል ዘሎ ብኡ ድሕሪ ክኣቱ ጀሚሮም ናብቲ ድኒፕሮ ዝበሃል ገፆም ከጥቅዑ ተጀሚሮም ነቲ ቅድመ ግንባር ዘሎ ብድሕሪት ንምምፃእ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ነቲ ዘለዎም ኣገይ ዶም ናቶም ስለ ዝኾነ ኣብኡ እውን ባፈር ዞን ንምግባር እዩ እቲ ዕላማ እዩ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ብኩሉ ወገን በቲ ዶብ ምስ ራሽያ ዘለዎም ምስ ዩክሬን ዘለዎም መሬት ክሕዙ ኣለዎም ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ፕላን ቀደም በዚ ባሕሪ ዘለዎ ጥራይ እዩ እቲ ፕላን ነይሩ እዩ ዝበሃል ነይሩ እጂ ግን ብኩሉ እዮም ገይሮሞ ዘለዎ እዚ ኸ ኣካል ወይ ከዓ መቐፀልታ ናይቲ ዩክሬን ዝገብሮ ዘሎ ሓደገኛ መጥቃዕትታት ኣብ ውሽጢ ራሽያ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝሓለፈ ነፈርቲ ኤርፖርትታትን ነፈርትን ቀፂሎም ድማ ናይ ነዳዲ ዴፖታት ካልእ ብድሮናት ገይሮም ብዙሕ እዮም ዕንወት ዘውርዱ ዘለዉ ሰሙን ኣብ ራሽያ እቲ ኩናት ናብቲ ዝኸፈ መልክዕ ክቐይሩ ስለ ዘሎ ንሓትዶም ንምጉዳእ ዝኸድዎ ዘለዎ መንገዲ ካልእ ኣርስቲ እዩ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ እቲ ኩናት ክቕፅል ከሎ ያ እቲ ንራሽያ ፅቡቅ ጌርካ ትሃርማ እንተለኻ ናይ ራሽያ ድማ ናይ ዘለዋ ክትቃለስ ከም ትኽእል ናይ ዘለዋ ነቲ ኩናት ክትቅፅሎም ክደፍኣሉ ምዃና ከም ርዱእ ጌርካ ኢኻ ትወዞ ኣብ መወዳእታ ድማ ብከምዚ ቀፂሎም ኣበዮም ጠጠው ክብሉ ብኸመዮም ክቕፅሉ that's going to be another story. Let's start up the Bihal Mangad Kurioske. Well, let's return now to the war in Ukraine. And authorities on the ground say Russia launched 479 drones in an overnight attack, one of the largest assaults since the war began. Well, let's talk now to the former president of Ukraine, Petro Poroshenko. In terms of what happened last night, what has the impact been? Look, this is not the first attack on Kyiv, and unfortunately not the last. During this week, this is the third attack with a record high number of the Russian attack drones. This is not only 479 attack drones, but also 20 cruise missiles and ballistic missiles. Every single day we're paying
a price for the እዚ ናይ ቀደም ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ዝነበረ እዩ ቅድሚ ዘለንስኪ ዝነበረ እዩ ዳርጋ መዓልታዊ ሓድሽ ሬከርድ ናይ ብዝሒ ሚሳይላትን ድሮናትን እያ ትሰድድ ዘላ ራሻ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩናት ናይ መወዳእታ ከም ዘይኮነ ናይ መጀመርያ ኣይኮነ ናይ መጀመርያ እንተኾነ ናይ መወዳእታ ክኸውን ከም ዘይኮነ ትሰድዎ ዘሎ ሚሳይላትን እቲ 479 ዝበሃል ዘሎ ከዓ ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ እውን ኣሰርተታት ዝቁፀር ድማ ክሩዝ ሚሳይል ባሊስቲክ ሚሳይል እውን ነይሩ ይብላ ኣሎ ስለዚ እቲ መጥቃዕቲ ናበይ ገፁ ይቕይር ከም ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ከም ዘሎ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ again መጥቃዕቲ ዘደልኻ ከዓ ንስኻ እውን እቲ ኣካይዳኻ ጠጠው ከተብላ ኣለካ innocent and civilian victims. This night, starting at 11:30 p.m., the blast for the attacking drones was right in front of my house. I see that is impossible to sleep, and this is we do not have any fear. We do not afraid because 3 years of the constant Russian bombing is a disaster. But they are not breaking our will for love Ukraine, for support Ukraine, and Ukraine will definitely survive, and we will do our best. But you cannot find out any nation in the world who wants peace more than we Ukrainians. And how ብሓፈሻ እቲ ራሻ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ብጣዕሚ ብርቱዕን ገጅፍን ምዃኑ ግን ዩክሬን ድማ ካብዚ መጥቃዕቲ እዚ ፍርሂ ገዲፍና ኢና ኢሉ 3 ዓመት ስለ ዝረኣናዮ ፍርሂ ዝበሃል የለን ሕጂ ነዚ ኩነታት እዚ ድማ ክንሰግሮ ምዃንና ይረአየና ኣሎ ሰርቫይቭ ክንገብሮ ኢና እዚ ክንሰግሮ ኢና ክንሓልፎ ኢና እዚ ዝግበር ዘሎ ደብዳብ ይኹን ካልእ ድማ እቲ ዘለና ፅንዓት ነቲ ዘለና መኸተ ዝቕይሩ ኣይኮነን እናበለ ይዛረብ ዘሎ ግን ክርዳእኩም ዘሎ ንሰላም ልዕልና ዝደልዮ ከምዘየለ ድማ ዓለም ክትፈልጠልና ከዓ ንደሊ እናበለ ይዛረብ ዘሎ we can bring the peace only with the united efforts of the whole world, only with the united efforts of the Ukrainian armed forces, and we should think that stop treating the peace as Ukraine must chase alone. It must be a collective decision, and the assist. So ብሓፈሻ ሕብረት ናይቲ ምዕራባዊ ዓለም ብምሉእ ድማ ኣብ ጎኒ ዩክሬን ደው ክብል ኣሎ ብከምኡ መንገዲ ጥራዩ እዚ ኩነታት እዚ ክስገር ዝኽእል እናበለ ይዛረብ ዘሎ ክሊርሊ ቀሊል ስጉምቲ ከም ዘይኮነ ኢና ንርኢ ዘለና ሓንቲ እቲ ሕጂ ዘሎ ፕሬዚደንት እውን ኢንተርቪው ገይሩ ነይሩ እስከ ናብኡ ከይድ Extraordinary week here for us in Ukraine, from taking shelter in bunkers while Russia pounded this country with unrelenting missile attacks to an exclusive and sometimes emotional interview with Ukraine's President Volodymyr Zelensky. We talked to him about his relationship with President Trump and his reaction to Trump's controversial comments comparing this war that Russia started to a child's fight in the park. Zelensky, sometimes in English, sometimes Ukrainian, also gave us fast. እዚኣ ጋዜጠኛ ኣብ ዩክሬን ከዳ ምስ ፕሬዚደንት ናይ ዩክሬን ከም ተረኸበትን ኣብቲ ዝኸደትሉ ቅንያት ድማ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ቅንያት ማለት እዩ ዩክሬን ዝኸፍአ መልክዕ ወይ እውን ዝኸፍአ ደብዳብን መጥቃዕትን ናይ ራሻ ይወርዳ ከም ዘሎን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ምስቲ ዩክሬን ዝገበረቶ መጥቃዕትን ኣብ እቲ ስፓይደር ዌቭ ዝበሃል ወይ እውን ዓለባ ሰሬት ኢሎም ዝረቑሕዋ ኣብ ውሽጢ ራሻ ዝተገበረ መጥቃዕቲ ንዕዋ ተሃይዛ እያ ተሓቶ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ግን ነዚ ክልተ ነዚ ዘሎ ኩነታት እንታይ ኢሉ ገሊፅዎ ክልተ ቆልዑ ኣብ ሓደ ፓርክ ዝባእሱ ዘለዉ ወይ ኣብ ሓደ መፃወቲ ቦታ ዝባእሱ ዘለዉ ሓደ ግዜ ምዕራቅ ተሃቢዮም ከዓ ክትገጥፎም ኣለካ ክሳብ ፅቡቅ ገይሮም ክትሃራረሙ ክሳብ ዝደኽሙ ሽዑ ኢኻ ጣርቆም ዘለካ ኢሉ ልክዕ ከምኡ ገይረ ዝርዮ እዚ እንድሕሪ ከምኡ ኮይኑ ይተሃራረሙ ፅቡቅ ገይሮም 3 ዓመት ገይሮም ዘለዉ ብናይ ቆልዑ ባእሲ ገይሩ ስለ ዝገለፆ ብዙሓት ሰባት ተገሪሞም እዮም ግን ኣገይን ዶናልድ ትራምፕ ዓለም ኩላ ንዑ simplified قليل كأنها كمت نجارات كم جلوا ويرأيون يسوع أبناء نفسه بابل زنبر سبيو أب بليونير كين كامل هو كمليونير كين كان تنير هو نعاها كم ناي نورمال هو تايكون زلزي he has his own بابل يوم زبلو أبناء تو كنت هذا برسبي. Fascinating new details about Ukraine's audacious attacks deep inside Russia. And look at this remarkable new video from one of the more than taking out. Please. So you believe you did destroy maybe 40 aircraft? Others say maybe 10 to 20. How many did you destroy? We think, and we have
analytics that we destroyed 34% of their strategic air jets. President Zelensky describing the operation as complicated and clandestine. 18 months in the making, so secretive, not even... No, we don't really. So انتي كندي نفرتيكم حريمكم بتستقبل متكعت السمار بعد تبلو لهم ساتم دما عصرت عسرة قالتها تبلو له كندي لو ما بتن احنا دلنا حبريتان مزناتن اناليتيكسن أربعة حدا ديما أربعة يجيب له خمسة لو جن of course تجانا نغطرك هون كم زغل فلوتيو تي زعبي ميديا جن بتاع أربعة غيري ريبورت غيروا هجي كم زرز لجن تغكل كندو كم زي هرمون قمتي زلوا راشيا بتغكل سلازي حبرت مالتي. No, if they will stop this war, they don't want. They don't want to stop the war. This is the problem. The key to the plan, Ukrainian drones just like these, which the president's office arranged for us to see this weekend, simple yet deadly, packed with an explosive unit. This is one of many drone production facilities across Ukraine, spread out across the country. We can't tell you exactly where we are because obviously these facilities are Russian targets. The 100 drones used in بعفشا التكوينات بعبيو ناي درون وورفير كم زخونن حدا نجر I know كل نجر أنا مساعدنا إذا تحازوجن إيرترا زجدفت قديفة هذا بالزلقو درونات كتجزي بلي اللقو ناي درونات manufacturing كجمر كتكلالو I know قال يا خاص أبي كوين كعات زارب زلات ولونيان but this is an existential question ناي منبارن ناي هلاون حتى يزي كنزتا تتعافي أمس China cooperation جيرا ناي درون فابريكا خدجبر كتكلالو إيرترا this is a mandatory ناي قديتا إزبيرترا وحديو we have to be very sophisticated اتخالد عن تخالد مسائلات نابنت عنك أبزي نفرت كوينات كتجزا له إيرترا هلا يفلتني يعني because I know they are very expensive and ولا بس جزا خايم كمان نمعك أبوم كبيديو نمعك أبو مرة كبيديو درون جن بالتعمي effective نيرترا ترجعون له بتعتمد كتقوم تدخل غزونا خارمهم زي كده مستي قرات النت مستي بلحتنا يسراويتنا إيرترا درونات perfectly ما تجبرون في الليزوم suicidal drones مالتي لذي نزيه زوم مستي قرات عن كلن دفلتوا ميلاتات مستي بلحنا يسراويتنا إيرترا زي درونات زي أمنا قداسي سلزي جزي خاطر هيك أكون كنيو in general إيرترا أكمزي تم brightest students نفع تمهار وسيتكا فلوي بمنقد هسكا درونات المسرح ساكنو كبيت خونا يكلنيو نشاينا سديتكا مستمنجس ترداليوم قال نجر كجبرو I mean I believe there is a possibility منقد هسكا كلي of course China سقيلا نجر كاوي نعرّي كتب لك كام على تكون أنا فلوت نجر نديقل قال نجر كيف ترولك خلاله عبز قد دايزي قال نجر كتجبر كتكلاله I really hope تسفنات إذا ما يرترى قال نجر تجبر كتلو بسكونة تاتي because this is نعنا مستي بس حزبنا مستي أجدا سنتنا عدنا بقوله درونات is an existential question ناي هلاوينا ناي كتعلنا حتى يابز درونز بهال sophisticated كنكون كنكلالنا وهنياتو بقللو نتي زلو balance of power كغير زغلي بفلاي كمنا إيرترا حيال زخون سراوي زلو إز تكنولوجيز ندحر وسيخ كالو مس زلو استراتيجيتاتن بميلانا يموغا بالحتى نزي نعشت زخوناقن وتسيد زلو نقرات هيبكا يوم ناي بحكي تزبل سرح كسرحو زخولو قينو يدسمع لنا ناتي مرداتايو إيرترا درون يبلاني بلكم يلون اللواي درونات that I know إيرترا درونات اللواي ده أكل درونات كم زلواون سميع اللغو بتحتقد كينو كن كيتن كلالن أبزي فيديوهات ناتي أنا كلتا نقرات راير تراخد قورة زدلي كم فابريكاتا زبالكو ناي سولار بانلسن ناي زي دروناتن ناي زي كلتيو سولار بانل مالت نفسه كفي إيرتراوي أبغزو ناتو سولار بانل كلوي حلمناتا يعني قربوز يالو خابزي نفسه كفي إيرتراوي ناتو سولار بانل تلو إلكتريك حرقيقوت هاري موي قلملي حزب إيرترا عيس المتني نفسه كف أبغزو سولار بانل تلو صحي كل جزية سلزلا بإيرترا كاب صحيو ساعات كتكانو يخلي تديهم لهم العليد ما تنعبيت هوسبيتالات دينقلقاكم سولار بانل الزخول لغة قبر قلنا جزا خاخا بيت خون سلزغ تتعافيكا حنتنا سولار بانل فابريكا أبو حسبوتا متكات سلزي مستوى وحدنا ويون مستوى قصرنا حنت فابريكا درجة كتنقدنا كتعملنا تخوني ليه زعمل هذا كالي تدما أزنا يدرون زين كل تنتجيرنا نفسنا أمكل خال أبي أمكل ونا كم زغل وينردان ولا تندرونات نكالي مسارحنات ناون قرباتنا هيك منا كاب حدنا بحد عدنا مسداد دي قلمله
تندرونات زن كوينات نولن زلنا ابسي بلا ربح وبزح يزلون مست غوبوتات مخانا عندنا نعناسي فاندامنتال نتكو طبعا هيوتنا نقيرا زخلاير ስለዚህ እዚ ናተይ ሕልሚ my dream is abs more invested in this barrio. Okay, let's continue. قرب كبارسنا وصي ያለሁ ግን كل ነገር አነ ንምሳርስና መስዓድና ከተሓዙ Operation Spiderweb were smuggled into Russia, hidden in containers with remotely controlled. ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ድሮናት እዚ ነቲ ናይ ራሻ መስርሕ ዝቀየረ ማለት እዩ ኣብ ነዚ ቦታታት ዛበይ ኣብ ዩክሬን ኮይኑ ዝስራሕ ግን ኣብ ሕቡእ ቦታ ራሻ ተፈሊጣቶ ኣብ ከለያ ትብንቅሮ ነቲ ቦታ Web were smuggled into Russia, hidden in containers with remotely controlled, retractable roofs. Watch this video circulating online showing one explosive drone lifting off and heading to its target. And smoke already in those drones and the Ukraine spot where the fuel is held after examining old Soviet aircraft still in Ukraine and on display. And we have heard that they knew what parts of that airplane to hit. Yes. Because you have airplanes in museums. Yes. They knew exactly where to hit, and they did it exactly what was in their idea. Step by step, they did very clear this operation. Zelensky tracking the operation in ዩክሬን ካብቲ ኩሉ ኣብዚ 3 ዓመት ሓሊፉ ዘሎ ኩናት ዝገበረቶ እታ ዝረቐቐትን ዝዓበየትን ኦፕሬሽን ዝገበርዋ እዚያ ነይራ 18 ኣዋርሕ ከም ዝወሰደ ፕላን ንክገብርዎ እዩ ዝንገር so if they could do this what is the next ማለት እዩ ካልእ ፕላን ዘሎ እንታይ እዩ ናበይ ገፅካ ክኸውን ብርግፅ እዚኣ ጥራይ ክትከውን ኣይትኽእልን እታ ፕላን ናቶም ስለዚ there will be much more ከምዚታት ዓይነት deadly ወይ ሓደገኛ ዝኾነ መጥቃዕታት ክፍትንهم ዝኽእሉ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እውን ብዙሕ እዮም ዝፍትኑ actually ዘይሰልጦም ስለ ዝኾነ እምበር ኣብ ውሽጢ ዩክሬን ኣብ ውሽጢ ራሽያ ብዙሕ እዩ ዝፍተን ስለዚ እቲ ኩናት ከምዚ ኢሉ ንሃለዎ ኔክስት ንቐፅል says it is pushing further into Ukraine from the east, advancing to the western edge of the Donetsk region for the first time. The Russian Defense Ministry says its forces are now preparing an offensive into the neighboring region of Dnipropetrovsk. The news follows days of intensified Russian shelling of Ukraine's second largest city, Kharkiv. Russia has stepped up its aerial assaults in recent weeks, attacks in security and development at so ብዛዕባ እቲ ዝግበር ዘሎ መጥቃዕቲ ራሽያ ትገብሮ ዘላ እዩ ዝዛረብ ዘሎ okay Domitila, Russia claims it's pushing into the eastern Dnipropetrovsk region for the first time. It already holds almost a fifth of the country. How significant is this? Give us some perspective. It is significant in terms of the fact that they might be slowly entering a new region, the region of Dnipropetrovsk. But if we look at the amount of territory that has been taken, it's not very significant. So it's not a massive advancement of Russian forces into a new area of Ukraine. It's very close to the areas that they were already occupying. And what is interesting is that in these areas of the Donetsk Oblast, they still do not control Pokrovsk. They still do not control Chasiv Yar. They still do not control Pokrovsk. And in these areas, the Ukrainians have managed to sort of push or at least ብሓፈሻ ብዛዕባ እቲ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ መሬት ንክትቋፅሮ ትብገስ ዘላ ክንዲ ምንታይ እዩ ከባቢ ሓደ ሕምሲት ዝኸውን መሬት ናይ ራሽያ ተቆፃፂራ ከም ዘላ ራሽያ ማለት እዩ ናይ ዩክሬን ተቆፃፂራ ከም ዘላ ሕጂ ድማ ተወሳኺ መሬት ክትቋፅር ኢላ ትኸይድ ዘላ ከመይ ትብሎ ኣሎ ወት ፈተና ኣሎ ትምህቃን ኣሎ ወላ ወጂ እውን በቲ ሱሚዲ ወላ በዚ ካልእ መንገዲ ትፍትኖ ዘላ ድሮ ተፈቲና ኣብቲ ቦታስ ነይራያ ግን ከምቲ ዝደልይዎን ከምዚ ዝብገስዎን ኣይከዱን እዮም ዘለዉ ንኣብነት እቲ ፖክሮቭስክ ዝበሃል ከተማ ንምቁፅፃር ብዙሕ ፈቲኖም ብዙሕ ተዳኺሞም ልዮም ድሕሪ ቁሩብ ትለይ ክኣትዎ እዮም ገለ ባህል ነይሩ ትክሪ ኮይንኩም ቅድሚ ዓመት ኣብዚ ቪድዮ ክገብር ከሎ ክሳብ ሕጂ ግን ክሕዝዎ ይከኣሉን ስለዚ at the end of the day እቲ ኣብዚ ምናልባት ክንሪኦ ንኽእል ኢና እቲ ቦታታት ዝበሃል ዘሎ ኣብዚ ናይ ማርክ ይገብሮና ኣብዚ ምብራቃዊ ክፋል ወሲዶሞ ዘለዉ ኣብኡ ዝነበረ ግን ክሳብ ሕጂ ይፍትኑ ዳ እምበር ከምቲ ዝደልይዎሲ ኣይኮነለዎም እዩ ዘሎ ራሽያ እውን እንተኾነ ማለት እዩ እቲ ምክልኻል ናይ ዩክሬን ክሳብ ክንደይ ብርቱዕ ምዃኑ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ዓመሲ ከባቢ ወርሒ 6-7 ክሳብ ወርሒ 8 ድሓር ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ክእለዩ እዮም ወይ ክውድኡ እዮም ወርሒ 6-7 ቢልካስ ክውዳእ እዩ ኩናት ዝብል ገምጋማት ነይሩ እዩ ካብ ክኢላታት ፈርጌሪት ዩክሬን መሊሱ ሓይሉ መፅኡ ኣሎ ሕጂ እውን እንታይ ማለት እዩ እዚ ኩናት እዚ መወዳእታ ናቱ ዝርአውን ኣይኮነን
the Russian advances and stop also the efforts of Russia to encircle these cities. So while these advancements are taking place nearby, they're not so major as might be appearing from the point of view of the fact that it is entering potentially a new region of Ukraine. What is important, though, is to remember that these areas are around 220 kilometers from the capital city of Dnipro. So what we might expect is that there is also movement of population that either moves away. بحفشة ولا تجز قبرو زلو علامة نت سراويت أب مبرغاو كفال كنكسا زي قالوا بدحريت محصاري ويون مخبابو خون خليقن جنرالي التكوينات نخت انكساقس زفقت كوينات هيكونن يزبحال نخت انكساقس ويون نخت تك زفقت كوينات هيكونن سلمتاي بزح درونات سلازلو سراويت كنكساقس جميرو there's not much كنبار زخل مالتي تندروناتين كم زي همما زيد زبلا غيركم وسدوا كمية تندرونات سلازي زي ودا درونات ندهر له قينو تنقصق سراويت كموت راي زخل لذي مرة كبيت كوينات يزي بزح سب زحل كل زول اب دفاع كاخينكا ناون زمت كان على قاقد كي تخليقه بجفت مسائلات درونات كا وشاتي خنات كا كامبر سراويت اوتيخا هجيم كا نب حدا بوتا نختمت اتس quite serious معناته كابتا دفاع كاوت كتبل كلغا حدا زي تعدن ساتلايت سيزلو نتمنقسقاسات زري مالتيو ريو دما مسترونات كونكتد يتحبريتا بدرونات غير كايتوغ سلازي بتعم كبيت كويناتيو دعم كبيت كوينات كم زغونه يرينا ليوكرين دما بينما يكونون زلو نريد لنا علم بلو يابغنهم زلا اوروبا بكل زركابهم يابغنهم زلو بكله سلازي it's a very difficult war كبيت كويناتيو بغليلو كسعر حدا ويون بغليلو تحدا كسوغرو ويون تحس وقت خيد زبها لا يكونن غطل ابزي into Ukraine. NATO is, and as Russia pushes deeper into Ukraine, NATO is busy ramping up its defenses. A world war level preparation is underway as it fears that it could be at war next. And Germany, Europe's biggest economy. نيتو بزو غنزي تي روسيا مليسانا بيوكرين قصا كتتكعب تبقسلون توسنلون زلا غزي نيتو مكلخالاتو عقبتاتو دقيمو تشك يقبرالو مغنياتو سكوينات زي ناب نيتو قصو كلحم كم زغل سقات اللومي نيتو الشماوي مخانو ابزوان زي ترغاقص حقي بشم كندقله اب تقبارغن كم تشمون كم تي زغلوصن كم زي كونه رينا لنا بات زنعق حيلي زبلاكا جن نتو كنتات صبغ غير كرازه زي كاليو نيتو صقبناتو دونالد ترامب سلازله بنيو دونالد ترامب دما ابت كوينات كوميتمنت ناتو ويون كند منتاي نقيسو ابت كوينات كاتو يخل حساب حجي سلدي ترغاغصت نيتو زبال بمنصر صقم علويو جن بتقوين بتي اتم هاغرات اوروبا ناتوم مدلاوات يقبرلو is leading NATO's charge. Germany is accelerating its civil defense plans by reviving old bunkers and plans to turn metro tunnels and underground garages into shelters in case of a war. The expanded bunkers could potentially house 1 million people. جرمن كا عالم الدلاوات تقبرلو زلا كما يجراني بوتين عتقعات تترفو ويقلدي كونس كما يجرا حزبا محبئ ترغبولي يدلو تبلان زلو سلازي أنا تي مترو زبها زلو تحتمري زلو من قد بابور تي قال ملا نخلو معقوبي ناي زيغاتات أبغزي كوينات نموخان سرح يجمر كم زلون plans for 1 million shelter capacity نحدا مليون سبات تغول معقوبي 8 كلتا مليون هزب زلو أنا حدا مليون كم خلو سنتاي مالتي تجارب أنا بعلي زقر من زلو تخالك انتاي كخون مالتيو من يوم كتم حدا مليون أبوك حبوز يقولوا قد قلتيفهم دمتسليهم ولا تم هبتامات كوبجزهم معلوم ما يبدحن دحن زقون دان بلهم بر هبتاماتي أبجزهم كلهم يكال مس أكم زنايمة منجس جرمن محبي بوتا بانكرس أبو تات كاتو يقولون يوم تتقرموا حماقن نصبغون سويس أب نفسه كف جزا كم زي بانكر اللوا سلمتاي قدام يكونات علمن كلا يكونات علمن أبرسا تقبر كله تكوينات سلازراية كم زي عينات قدا قد دمانتهم زب سلازد حنم لك كم تومنا إسرائيل كم زي قدا قدي اللوم درجة ككم عمقته مالتي ككم جزا خاد عمبر نفسه كف جزاسي كيلر نبلو بابت كيلر دما مع عصا جف زلو نقوم حجز نزي كوينات زي دي مدعلو مالتي بلكم يلقون مالتي أمر زلو جزا
حانت جراوند تحت وريت كازلو كندو كدحنا كاز قليل كتزرب لي كون انجل بجمجام سي ام نفسه كف جزاس كوم غيرهم جن بعبيو تي هاجرات نزي كونتات زي اقدي من كاب السرحه زنبرا انت الا سويس حنت هاجريا እዚ ኩነታት ክመጽ ኢላ ዘይኮነስ ንሕማቕን ንጽቡቕን ትዳሎ ዝነበረት ሃገር ሓንቲ እያ ካልኦት ሃገራት እዚአን በዓል ፊንላንድ በዓል ስዊድን እውን to some extent ከም ኣለወን እዩ ምክንያቱ እቲ ካብቲ ካልኣይ ኩነት ዓለም ዝተመከርዎ ከም ንኩነታት ተጠቂሞም እዮም እቶም ካልኦት ሃገራት ግን ከም በዓል ጀርመን እቲ ካልኣይ ኩነት ዓለም እውን ዘካይዱ ዝነበሩ I don't think ክሳዕ ክንዱ ሲሪየስ ድሕሪ ሕጂ ንሕና እንተደይ ተዋጊናስ ኣይመፅን ኢሎም እዮም ሓሲቦም ኮይኖም ዋላ እውን በዓል ፈረንሳ ከምቲ ዝድለ ነገራት የብሎምን عبيت هجرات بز حزب خاص لزلو نخلو أماليكا كتجبر كبيديو anyway تن هجرات نفسنا متحد بعبجتات يقايا كم زلوا زغا أقداسي نجاري سبفلت the ground a number still far from the total population of 84 million as of now Germany has room for just 480,000 people in its 580 shelters. That is less than 1% of its population. Germany's civil protection chief says that while a full-scale Russian invasion is unlikely, the country remains a logistical hub for NATO, making it a target for selective strikes. And so hospitals are being prepared to hold 1,000 extra patients daily in case of war. Emergency alerts, air raid sirens, even compulsory military service are all back on the table. Earlier, the German chancellor said that he wants to build Europe's strongest army. The defense minister is even considering bringing back conscription, scrapped in 2011, if not enough. ስለዚ ጀርመን ብኩሉ መዳይ እቲ ኩናት ክፀልዋ ከም ዝኽእልን ብፍላይ ዝሕጂ ዘሎ ቻንስለር ድማ ኣብቲ ኩናት ዝያዳ ኢድዩ እቲ ስለ ዘሎ ታርጌት ክኸውን ከም ዝኽእል ብፑቲን ዋላ እኳ መጠነ ሰፊሕ ወራር ኣብ ጀርመን ክካየድ እንተደይበልና ሰሌክቲቭሊ ዝተመርፀ ዕላማታት ራሽያ ክትሃርም ከም ትኽእል ግን ገምጋም ኣለዎም ስለምንታይ ብዙሕ ኣፅዋራት ካብ ዓዶም ተሰሪሑ ይኸይድ ከም ዘለዎን ብዙሕ ቢልዮናት ገንዘብን ሎጂስቲካዊ ደገፍን ዩክሬን ትህብ ስለ ዘላ ግብረ መልሲ ክመፅኦም ከም ዝኽእል ግምት ኣለዎም ውፅኢት ናቱ ድማ ሆስፒታላት ከመይ ጌርካ ሰባት ክሳብ 1000 100 ትመፅኻ ክዕቁብ ክልተ ሆስፒታላት ናቶም ከምኡውን ግዱድ ዕስክርና again ግዱድ ዕስክርና ድማ ኣብ ጣውላ ተመሊሱ ኣሎ መጠን እቲ ኩናት ዝበርትዐን ዝኸፈን እሱ ድማ ሕጊ ክኸውን ምዃኑ ምፍላጥ የድሊ እዚ ሕጂ ተመሪፁ ዘሎ ሓድሽ ቻንስለር ንጀርመን ዝሓየለ ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዋ ክገብር እየ ዝብል ዘሎ ዳርጋ ድሮ ብህዝቢ ልክዕ ከምቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝተፀልአና ኮነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ conservative ዝበሃል ግን he's not conservative he's just ከም ተቀድሚኡ ዝነበረ ኦላፍ ሾልስ እዩ ዝሕጂ ዘሎ ፍሬደሪክ ሜርስ ካብኡ ዝፍለ ኣይኮነን እቶም ፓርቲታት ድማ ብሓደ እዮም ኮሌሽን ገይሮም ዘለው ስለዚ ኣሜሪካ እዚ ጀርመን ዝበሃል ሃገር ንባዕሉ ብኤሊት መሓደር ዘሎ ሃገር እምበር ህዝቢ ንህዝቢ ዝውክል መንግስቲ ይኮነን ዝብሉ ኣነ ዝቐርቦም ጀርመናውያን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዳርጋ እቲ ዝንኸዶ ዘለና መንገዲ ሲ ኩሉ እቲ ኣገባብ ናይ ዲሞክራሲ እና ኣፀውዎ እዮም ዝኸዱ ዘለው እቲ ዲሞክራሲ ኣብ ድሕሪት ንዓታቶም ከም ዝምጭእ ገይሮም እዮም ኣቃኒዮም እምበር ንህዝቢ ከም ዝኸውን ገይሮም ኣይኮኑን ገይሮሞ እናተባህለ እዩ ዝዝረብ ዘሎ ስለዚ ነቲ ዝዓበየ ፓርቲ ዘሎ ድማ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክስታት ገይሮም cancel ክገብርዎ ይሓስብ ኣለዉ Young Germans volunteer. And Germany is not alone, by the way. Across NATO, countries are arming faster than ever. According to SIPRI, Germany was the world's 4th largest military spender in 2024. Behind only the US, China and Russia. In total, NATO members now spend $1.5 trillion a year on defense. 1/3 of that from Europe alone. Russia calls it Western fear-mongering. Just today, the Kremlin spokesman Dmitry Peskov slammed NATO as an instrument of aggression, especially as the US-led military alliance prepares to boost. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ጀርመን ጥራይ ግን ኣይኮነትን ዋላ እኳ ጀርመን ብዙሕ ነገር ትገብር ኣላ እንተተባሃለ ጀርመን ጥራይ ኣይኮነትን ብዓብዩ እቲ ኔቶ ዝበሃል ኣብ ሰፊሕ ወታደራዊ ምድላዋት ተፀሚዱ ከም ዘለዎን ዳርጋ ጀርመን ትመርሖ ዘላ ኤውሮፓ ካልኦት ሃገራት ኤውሮፓ እውን ዓብዪ ወታደራዊ ምድላዋት ይገብሩ ከም ዘለውን እቲ ግዱድ እስክርና ዝብል ኮንሰፕት ድማ ኣብ ብዙሓት ከም ዘሎን እዩ ዝድንገር ዘሎ ስለዚ ኤውሮፓ ናይ ብሓቂ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል ካልኩሌሽን ኣለዎም እቲ ኩናት ከም ዘጋጥም ዝገብሮም ዘሎ ድማ ተግባራቶም እዩ ደይነው ከመይ ዓይነት ኣክቲቪቲ ይገብሩ ኣለዉ ከመይ ዓይነት ተሳትፎ ይገብሩ ኣለዉ ኣብቲ ኩናት ስለዚ እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ናብቲ ኩናት ክወስዶም ዝኽእል ንሱ ምዃኑ ይርዶም ኣለዉ ብወገን ራሽያ እዚ ነገራት እዚ ንኩናት ዝደልዩ ዘለዉ ሰም እምበር ናይ ብሓቂ ናይ ኩናት ሪስክ ስለ ዘሎ ኣይኮነን ግን ኩናት ይደልዩ ኣለዉ ኤውሮፓ ንኩናት እዮም ዝፅሕትሩ ዘለዉ ንኩናት እዮም ዘበጋግሱ ዘለዉ ስለዚ ኩናት ስለ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ኩናት ድማ ከጋጥሞም ክእል እዩ ብምባል ፕሮቮኬሽን ናይ ኩናት ይገብሩ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ
anyway እዚ ኩናት እዚ መንገዲ እዚ ኣካይዳ ንሪኦ ዘለና ብዝቐልጠፈ ናብ ካልእ መልክዕ እውን ክቕየር ዝኽእል ከም ምዃኑ ምግማት የድሊ ካብኡ ብዘይፍለ ሓንቲ ብዛዕባ ኣፅዋር ክንዛረብ ከለና ለንቀነ ዝዛረብዋ ዘለዉ ድማ ክንርብዚ a wide array of older fighter aircraft that U.S. allies separately used with one single ultra-advanced aircraft. It was hoped that this would also eventually enhance interoperability within NATO. What came out of that project was the F-35 Lightning II, which officially debuted in 2015. It has Air Force, Marine, and Navy variants, each with different landing and takeoff capabilities. But simply put, the F-35 is a very, very cool and extremely sophisticated aircraft. It's the most advanced and dominant aircraft ever made, and it's planned to remain in service until 2070. Now, the Joint Strike Fighter and F-35 programs currently include the United States and 19 ብሓፈሻ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዘን ነፈርቲ F-35 ትበሃል ፕሮግራም ኣብ ዝቐረባ the latest the most modern ዝኾነ ናይ ኩናት ነፋሪት እዩ ብፕሮጀክት ናይ ኔቶ ዝተበገሰ ድማ ኩለን ኣባላት ናይ ኔቶ ንዑ ክገዛ ከም ዝኽእላ ወይ እውን ክገዛ ከም ዝኾናን ናይ ሰማያት ዓቕምናተን ንምሕያል ተባሂሉ ብኳልኩሌሽን ናይ ኔቶ ዝተገብረን በቲ ካምፓኒ ናይ ኣሜሪካ ተሰርሐኒ ነይሩ እቲ ሕቶ ሕጂ ግን እዘን ሃገራት ምስቲ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕን ዝኸድዎ ዘለዉ advanced and dominant aircraft ever made, and it's planned to remain in service until 2070. Now, the Joint Strike Fighter and F-35 programs currently include the United States. ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚአን ሃገራት እዚኣተንን ኣካል ናይቲ ፕሮግራም ዝኾና ማለት እዩ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮፓን ኣባላት ናይ ኔቶን ክኾና ከለዋ ግን ሓደ ሓደ ካብ ወፃኢ ሜቢ ሲንጋፖር ኣሎ I don't know, maybe Republic of Korea, Japan, زين الله كنا خلينا توسقتي أكلتنا نيتو دي كنا جن زي أتوارزي كل نزين هجرات جاتن كجزء يخلانيرن حتى جن انتاجاتي ومالو هجي أبزي زارب. And 19 other nations, 14 NATO nations, including NATO ally Portugal, are lining up to acquire F and highly lucrative orders into question, with fears growing about America's reliability as a defense partner. These worries are not just that the U.S. may decide not to defend an ally, but somehow constrain or halt vital software upgrades or cut off access to parts. In March, Portugal's defense minister pointed to the, quote, recent U.S. stance in the context of NATO as a factor in rethinking its order. ብሓፈሻ እንታይ እዩ ትዘረባ ዘሎ ነዚ ፕሮግራም ዝምግዛእ ኣሜሪካ ኣብ መንጎ ወላ ገዚእኻዮ ከለኻ ክትዓፅወካ ከም ትኽእልን ከምቲ ንስኻ ትደልዮ ከይትጥቀመሉ ሪስትሪክት ክትገብረካ ከም ትኽእልን ወይ ሶፍትዌር አፕዴት ክትዓፅወካ ትኽእል ስፔር ፓርት ክትከልአካ ትኽእል ስለዚ ነዚ ፕሮግራም ነዚ ነፈርቲ እዚአን ምግዛእ ብዙሓት ሃገራት ዳግመ ግምት ክገብራሉ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ድማ ካብ ምምፃእ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እናገለነ ዝመፀ እዩ ኣብ ቅድሚት ኮይና ነዚ ኩነታት ትመርሕ ዘላ ድማ ካናዳ እያ ካናዳ ከባቢ 80 ዝኾና F-35 ክትገዝእ ደልያ ነይራ ምስቲ ኣሜሪካ ትኸዶ ዘላ ኩነታት ምርኣይ ግን ዘተኣማምን ኣይኮነን ኣብቲ ፕሮግራም ድማ ዓብዪ ግደ ዝነበራ ሃገር እያ ነይራ ካናዳ እቲ ኩነታት ናይቲ ዶናልድ ትራምፕ ኣካይዳ ድማ ነቲ ደትዋይ ድማ ኔቶ ዝበሃል ከም ኣላያንስ ዝበሃሉ ኣብ ሽግር ኣለዎ ክንብል ከለና ዶናልድ ትራምፕ ብዙሕ ክኸፍሉ ከም ዘለዎምን 5% ናይ ጂዲፒ ናቶም ኣብቲ ናይ ዲፈንስ ናቶም ክገብሩ ከም ዘለዎም ነቶም ኣባላት ናይ ኔቶ ይፀቕጦ ማለት ጥራይ ዘይኮነስ ወላ ንዑ ጌርካ እውን ተኣማሚንካ ክትከደሉ ትኽእል መራሕድ እዩ ኣይኮነን ዝብል ሕቶ እውን ክሳብ ሕጂ ፅቡቕ መልሲ ይረኽብሉን ኣለዉ ስለዚ ኩሉ እዚ ደማ ኣሜሪካ ክትሪኦ ከለኻ እቲ ኩነታት ክብድ ዝበለ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ዘለና እስኪ ኣብዚ ናይ ሌተስት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ተዛረበ ንስማ Comparing it to two children fighting in a park. Sometimes you see two young children fighting like crazy. They hate each other and they're fighting in a park. And you try and pull them apart. They don't want to be pulled. Sometimes you're better off letting them fight for a while and then pulling them apart. President Zelensky strongly. كم نريد لنا دونالد ترامب زت سلام كم تعلم يلفتين مسمع سلزعبي وبكى بعلم فلتو يشوفوا بكى نحن زي أنا إليمي بصداقمو دحرينا قدام تصام هجي كن شافين هاي لوالو شحبلو كم دليتكم كونوا إليم الله كم زم قالوا بارك زخون بمبال كم سزاربهم refuting that notion. We are not playing in the park with the Russians like two boys, two kids. Putin is not a kid, Zelensky said, describing him as a maniac. So we can't compare and we cannot say, okay, let them fight for a while. Zelensky adding, and it's not about President Trump. Anyone living thousands of miles away can't fully understand the pain. Even parents who live in Ukraine cannot feel the pain of those who lost their children. The president telling the story of a man who lost
بعفشا دونالد ترامب زبل زلو ناي بحكي زحزن مخانو قلعو تا بارك دباس زلنا يكونان زلنا زي أمنا حدقين يوكيناتيو of course أب أمريكا أشحات كيلومترات ريكا دونالد ترامب راي يكون اسمان نمسبون كردو زغلا يكونن نتكونتات أبزنا برزلو سبت راي كردو زغلا تكونن نت سلزي كودادر زيك النقرات ينيرو زودادر زولوغن يا ريز وريز بناي رئيسنا دونالد ترامب نقرات أقاليل كان يمرأي تخلقهم زلوين رزلنا Ukraine have completed the first stage of their latest prisoner swap. Young and badly wounded soldiers are among the first to return home. The exchange was one of the only points agreed upon by the two sides at talks in Istanbul earlier this month. Overcome by emotions, these Ukrainians زيوم زلنا نخدي عمتات قليهم من 4 عمت قليهم من 3 عمت قليهم من 5 عمت تماريخهم تتحيزهم زنبرين أبجزهم زملسوا زلوا الدلنياتات يبي يزبلوا معنا زيهم تماريخهم زملسوا زلوا الدلنياتات يوم معناته نبديز We'll see each other very soon. Please do not worry. Mum, I'm home. I'm back in Ukraine. Hooray! Hooray! celebrations were also تمساسالي بوغن راشاون كموتي زملس زلو سراويت كتماريخون يروز دحانه عدلنيا زخونه زبلانه بأشحات زقصر سراويتي هليكو زلو مساكين وتهدرات يحزنوا قايم مالت the very serious thing you know جن نبعدهم يتملسوا مالو I don't know مستملسوا قال زينا وكينات كاتو يقددوا ديهم ولا يقددون I am not sure. Difficult to convey what I'm feeling inside right now, but I'm very happy, proud and grateful to everyone who took part in bringing us home. Meanwhile, the war continues. Russia escalated its attacks on Ukraine in recent days, with each week bringing a new record of drones fired at the country. بعفشا زيوم أبتي كوينات أبز جدد شجراب زلوا اليوم زملس زلوا I know the كابزنا بيك قلت اليوم تايو to next step we don't know جنب حفشا it's a very sad reality. Germany says it's now planning rapid expansion of outdated bunkers and fears of Russian aggression. With these moves from Europe, you know, European nations, how close might we be to seeing this war begin to spill over beyond Ukraine's borders? Well, it's certainly a danger. You know, I don't see it happening in the next, few weeks or so, but it is certainly possible that Poland could be subjected to an inadvertent missile strike by the Russians. That has happened actually in the first few months of the war and in several other instances, in some cases resulting in casualties in Poland. So the Poles are very sensitive to this, and rightly so. As far as the Germans are concerned, they are basically trying to figure out how to ramp up a defensive posture as well as their بعفشا انتايم زبلو زلو اتكوينات نابكالوت ونكلهم كم زخلن امو تنهاجرات زقبرو زلوا مدلاوات في لاي كم بعد جيرمان زقبرو زلوا مدلاوات كاب زيرو استبقسه كم زي كونن اتكونتات نعوز تسوع نقرات منالبت كابلو من الصباح كن بلاي نخلينا جن ات ريسك ات دينجر كم زلون نعكاك سجر كزخل كم زي كونن اوروبا دما نزي كونتات زي بسلامه منقدي كعصوق ساب زي فتنو الريسك نايت كوينات وترو اب تقومن اب كبابيو من كم زلو مغنزاب كدليو it's a very serious issue جن زق بحالكا يلن زي كوينات زي ابزوان زي ناي مززام تخلوناتو دارغا امنا تحت وريدو خم زلو مغنزاب يدلي سلازي كم دري زلنا اوروباويان نغرات ابيدوم كحزوا ويون بعلم كواصر وزي زقبا ناي سلام ديسكشنز كساب زي جمره دما بوت هدراو حيلي كود ويوم زبحال زربا بفصم كسرح زخل هيكونن سلازي I really hope حيل خامزينكا نتكونتات ناب سلاماو منقد وسيدون بو تطوك بلوك فتنو انت ديلي تي ريسك ناي تكوينات ناب زقدد ناب زخف ان ملك ان ناي مسقار تقولو زلعالو قيني سمعني I think كاب ونلعال نحنا كنحاسبو نخل ويون كنقمتو نخل نقر كم زيلي كالك كنقمتاي نخلينا قن I really hope نزي نقر زتت أميتهم زدلي سكم تخبروا كاو كينو كنت متون خلا قريلن قالوا مع رساب زغودي لايك قبروا سبورت قبروا دقفكم اي توحدنا بالكم مزيا كتفكم ابزي معبول عالم تسديدنا نزلنا اقداس حبريتا خبكم هي وصر حاده اوروبا يكون امريكا كالوتون زيغنت ناتهم وي كاوراتنا ناتهم دوكمنت ناتهم ازي تدلاين
زدمعن سلا زخونه نعو نخنحز كل زكالنا نقبر لنا كنغوايا دمالنا قصر خلته ابزن هاجرات زياتن فلو يعدلنا انفستمنت ناي ستوك ماركت ناي كريبتو ناي كال بحسر زباله بقلل زباله اب كالك نروح بزين نعدل لنا سلازي فليتنا تماهيرنا كنت قامل لهم غيل لنا قصر سلسه دما زين هاجرات ازي بلوس ناي تمرت عدلات اللون ورقه سلازلنا نت تمرتاو عدلات كنت قاملن فتن انت زي لدما بعين انترنت جرنا زلينا فلتت حزنا نمصاي دلوات كنكون لنا نزك حق زخل بروجرامات لنا اعطيهم تطعموا لي بلاكم ثانك يو فيري ماتش